na atina na bukami maniatina na tulisi sambungi ha ilan suba menika tak bere ede na salah tau make itu cocok nih apa si sambu memen ni napa kata bere yo buku mege curita na capu teluk batang tu 5 HP napa kata Allahu Akbar wah pada ko silalo na pemerungnya tu tapai palari. Okay. Jadi ia naro na kada tau pandri teh sapai na sabak melo ko je tu mangolo ko pong Allah taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah taala na sabak ia ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak ia ko oki ro tamar oki ro tama aja hana kopi patehe na patama itu salah-salah itu jadi oki kata bere jadi nak kada tau pandri teh sebelum kata bere ko pakanjaki memen ni duan rupa mowi ta ko pak bicara tau pandrita dalile anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan kasiwiangi iyakini mah kada muita iya na lalan na tau matandre-tandre weh betungan na tau makanja na tepat na iya apa na tau kang iati pada kunite pong Allah taala iya matoro dalele na pasikan na tau pandrite wattu nang ka sahabat makutana ka paina Allah iya Rasulullah kinrimon rupung maka dia nabi ta wallahu alal arsy istawa ya rupung Allah taala ukui ars monro ya na tunang ka tafsir kang makada ya rupung Allah taala ki ars tudang makada mai malu budupang ya kuya aja na tapange wangir apa iya ro nabi ta wattu nama meraja nenre oko alam istawa menre ko sidratil muntaha ko alam istawa maka ukiro nai tay pong Allah taala si runtu inabita si bopong Allah taala ya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana maka berarti ukiro mon rupungnya pak ukiro mon nai tay berarti rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro makone apa maka de menre inabita oko alam istawa ina sifat bicara langsung penge maka de tau pandite deje nakor walingi contoh maka da menre ka aku boleh na pemataru menre lako pangatae oko ka pangatae lawi tay ulangi oko gi ulangi pangatae mon ulangi gitu keren ya narona kada tau pandite aja mah kada menre nabi to kolam istawa ukur nur sifat bicara pong Allah taala angkai pung ukur de pada ko makada menre ka aku pangatae oko mana pangatae lawi tay ulangi oko gi pangatae mon ulangi de bang kamu upabila jadi tapahangi jadi aja makada ukiro monro de tapi iya ridi tau mata pae ukui lalan na ati wat dingi pak di bola de mah ipak di bola ni nasaba angka kota kali angka tu kolewe pak deni yakibua makadami wanafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada khalaqah ya ko watakale yakibua iya ko nuru Muhammad yakibua iya ko wanafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi dia niaki buah iya naro na alamato tu puang Allah taala yana tu ampai to matewe to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poluk kui puange rewa ipemang demeto naki buah jajeng ko watakale tu dia niaki buah magi dia niaki buah iya naro ipake mapasi sumpul lori puang iya naro tapake mau tu dega baca-baca yang penting si konek ni tu apa ya sangi paringara tu tanya baca ya miko sikiri na baca aku maka di subhanallah 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 baca tapi engkau tahu baca subhanallah dia ngerang maka ke subhanallah 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 sisa guna baca tapi dia paringaran tulin man leko-leko mina sama galuku metini serangan riba laut tulis subhanallah subhanallah maka matur subhanallah angka tahu dia gana baca tapi atinna macawi ina sak disibapungnya si salah iya ko baca maka dia teh sikiri iya ko penading maka dia teh tapakkor tapahan ya isi salah maka rakigan ipake makanya dua iya sikiri nasabi malaika nacatak malaika iya tapakkoro masarolat bi inaya masampaja sunnah isi saburakan
nareko si jasi-jangi ko to. Makanya kung kato ko lirin na masigi anur sandre-sandre, tutu-tutu matana, amakomakodega gana pau, sandre-sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro deh, tahu tapak korok kamah, namo atu sisa burakan na tajama de tu lekalay. Nggih, jadi aja na, jadi na tu ampe to padre tayo lo makaray ko mani bawang, iya ko de gaga bacamu, ya mu pake he. Apa makawata tahu pak kumelo manang isuru mak baca na de gaga baca. Ade na kana sikolangi isuru mak guru na sa deje na bataliun ustaz yang ingar rasi capan ya lupa itu nah. Silalo na sa ipodang, iya na tu ampe to padre tayo makada paringeramu bawa nung pakanjaki. Apa paringerang itu? Iya de gaga na baca. Ya na tunang kamakarami idi menipung yang itu bacaan. Betul kan ada tahu tawakal ya tu jadi kada tu nang kau salah kang pak kada idi mani bawang keke magampat tapake kapasan na guru takali siden rewang kali ko cara mana makada ko mani bawang magi modele mu makada ya to magampa musat dinge pada mati pak dompeng makada menyama sa dia ko macekeng aceken ni ya ko makada menyama to sa dia ko joka ni di mani bawang keke tatah yang penting saja memigalutah ini pas sampajang yang katu Allahu Akbar. Maka ballo tapi kali selese matoro kato biasa-biasa di mani bawang. Eke ka manyama tasa ina makamutu ga rupan na ibadah idi mani ya ko de tulet betu oko sa di sampajang madododongi oko pisikiri na pa betu. Na to ampay mega mo rupan na tu ibadah na lengi na bita naisa na bita makadang kau mak kumatu maka kunru. Naisa na pura na ilulungal lino ni pitamana naisa na bita makadang kau mak kumatu tau rapang tau lalaba tau maka kunru duan rekami na jaman na pamitama suruga naisa na bita makada tace de binapigaw tak dosa bu minasumbangan na makay kanilaw naisa mana na bita tu tapi yan na tu ampay makada na bita palapi-lapira nga amala na umak ko pa naisa makadang kamatu umak ko makutu na pa na umak na Nabi Musa makagala masampaja. Yan na ito na umak na nabita, maka iya ko deche na pigaw po ang umak ko, pag nakang 10, iya ko dosa na pigaw, chidi na mo chatakang. Yan na ito ampay ito 5 ka na ito, pandita, dyan mo silang, yung pura masampaja, chicha na mo abali, chicha, kamo pato bonus mo, sira ito, jadi, dyan mo tapos makada naraka, de minawad dia, capa dosa, jadi maka ito pandita, ng kamo pato bonus mo, na makadami dalili, nigi matani, de china na dyan, na salama, jadi itu ampe to pandite kong kato makibuah kesalahan kada towa ko. Ada mo kada tapatama na kada tapa makade nasa kamo pa bonus na serata ye. Napa na peci di dosa na jamay. Itu jadi gere. Makwa itu to pandite ampe malomo de ka ang kataw makutana mo de nanay kemudahan. Jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan. Yero inuliya tu pacarama pa marepa rampe makada yetu lalang tama suruga ina macila katongang iko dia tama suruga namaka na gana tarongi na bita ke kami tola mikila lo pasidak ka jaji makada de gaga di gua sidak ka aja mo ko pasidak ka lalo sikiri mola namaka ga makamu ga pa ke ga tonroy makada de gaga di to pagalu mustastina tu pagalu ngade na siya ga dosana apa aga na lo mi galunge na campo minaita tengok guru sekolah makokoi latu sekolah kita pa Facebook na buka maka daki mega pala na pa mapa guru coco di tapi mega todo sana apa aku tu lima buka ni ko coco ni kono makanja na ita ya pak galungnya tapi namo ita pak galungnya makokoi magalato di mak game ini juga itu kere jadi mapakai ngamaya jadi usahakan ipegai video cetak yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat betungan alomba-lomba kepigau decing aja lalu na kosong na pemurana-rana alaimu kume kumatin rokowan ni makada ki garumay gadosa aku ni deciku na ujama napa tatobakan namunya itu yana tu tau isa suruga na makanya gampala lang pak keka kami tahu maka kami tahu ki mate apa jana kami tahu ki mate na makada nabi tamasila surang yang mate ngisi batinro maka teh kami matinro tan namanya amang maka ini cala tahu Pak Ustaz na de puramoni law nabita na podangi po Allah taala aja molengi sakarat umatku kumelo imate maka po Allah taala de na cocok sinin na mate yang kamana sakaratna tapi susah na mati umatmu Muhammad mancaji palolodo sa iya jaja na susah na pemakanan nabi talikul lisan nasabi wasabi umati baina sitina wasabain ya ro umatku po aja na malampela da umuru na pada umat na ro nabi isa eta sisa butaung madosa kami na mitala da mucallah Pak ya nasisa butang umuruna na boto na haruara ratu na tau boto
Maka tu tayo po ko 70 mintaw ay palimatan na 30 taon na pajabo to pa din anu lelari. Nga kiro. Iya aja na metalada mo pato. Siyang puncho na, umuro na. Tapi maka dia nabita na sa bache de umuro na, de na meta pasti pahala na cek de itu. Palapi-lapi rangaya pahala no makku. Ajong papa do mama dulu maka da cik di na jama cik di tomolingi pegai biak gitu Yan tu na makai garupan na ini. Jadi aja na itu atu batu maka da mema tete ko sila la kubur maka nang kapapa guru na nabita na pura mana pita pacalang ko la kubur na maka nabita ko cha ko na pakakan na pacalala la kubur baca suratul mulk surah al-munjiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca iman rasa memang amakiro kemudian apa maka nabita ya ko cha ko icalla ya ko pura ko temi pacingi na pajong palagi tahu Pak tahu tahu na puji meto pala gitu itu tim sukses ya Pak asal namo pa tim sukses di meto nang kanay ikalah punggawana sukses toy patatang katawana tim sukses si beto din ang kanarogi ikalay tatak katawana pa makadate tim sukses tanya tim kalah Jadi itu jama-jama ya to na tumadari palagay tahu saparang gara-gara sapama nang ijana tahu napa nakapunggawana mapangewani tahu Mario ni Pak naseng kana padukung tapi dito gaga kumanya de gaga itu bahaya lah ada itu iya nah jadi lalan naro okulala kubur makanya rupa cala kubur kemudian aga piti tahu pakutannya kalau pakutanana mungkar nakir napura ni napoda nabita maka dami tu izaja amalakan ya ko pole dua malaika akan aku tanah marok bukan ni kepuammu napura no tipu dage ya kong katau melo tama uji pak ne poda soal na magampan na jama ilalam agapi maka dami ki pasagene ki burue nang kana pau nabita angaji ko nama sagene ki burum asidak ko nama loki burum sikiri supaya kuburanmu bercahaya nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampe ko to puro ma berasalang ibace subhanallah 30 talu alhamdulillah 30 talu Allahu akbar 30 talu ina dega gaun ropa dega sikiri na tatumpu indok kajebe suri masikiri to meta masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na deni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aliang sikiri umum na pa kung may kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika nasa dewa pala ustaz den kanya sikola ya kung may kita makarabani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh na yam ko yamo patude ta pala ina 5 taw kunrut tu pamase manita jang makomi tu gampangan na jadi yan tu nakada tahu pandita yang penting de na lobang nang kamana muji te patama ikorangnya sebelum matinro ko patama king korang alim na degaga tahu pa okilalan na lino yale ka istimewa makada wat di mapatama korak de nagan nasi di manne kulallah baca katalo kun rupa ko di na den le baca yero aja ta capai makada pada ga ustaz naga jero gana ya ibaca ko ramalang itu tas ipal tamak korang si bakulu Allah katalu na nabita makada apa hadiah ya lengi hadiah ya komelo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabita makadang kamatu umak ko tau repah iya kosugu sya jama-jamana de nanule monroy mangaji ya na yale kulu Allah katalu ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada nabita pak na cinay manang isarubangnya makada nabita niga macinay sarubakku makada ya Rasulullah makada nabita ko makiti sayang barakan nigi mule patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh iya male sarubakku wah mengaji manang mengaji Abu Bakar Sigan Rusu mengaji Umar mengaji Utsman mengaji Sayyidina Ali mengaji to tapi harus Sayyidina Ali mengaji cinampak lada dia penepura si digesok tay mengaji matindro ni leda oh ni matindro iya Abu Bakar mengaji sana pure masa paya subuh tay taneka kutai nabi taniga temak dia gahaga dia temak Quran maka dia Abu Bakar ya dua lampapi ya Rasulullah maka dia Umar ya silampapi si tengah maka dia Utsman silampa mania
maka dai sabai tanai magali nabi tamaga sa dinali nakadai sama aja bana tanai de panagan nasi dige si baca na tinro itu aja na dia baca temat tu dia lagi si gadru si dia tu batinro tu masih dia datang apalagi alena na de si lalu na tu mangaji na batinro na maka dai nabi tadi tanai mo dia tu na mariga pak mangaji matu itu mikir dia na ngaji si sana yoli sa dinali ni tanai magali nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah tasir sama nasa makalasi manang ka dapat tambah ko ka 10 rasa kay maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kalinga rilalap bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran ia ku baca akatalu berarti pada ku patamma ikorangi akacicang na akatallu pulo baca napaka lo matinro maka dai nabi tai ko male sarubang jadi deh aja na tamasara nang kamo ya ini tahu kutu kulo Allahu na tagan rusu de jada to kana makiro jadi deh itu agama maringan pak maringan de betongan ini to me tu susai wi ini to maka ringan ke kana metola maka na pasidak ko ni pasidak kay lalo mamagi-magi na tu pasalama ki nama kamu galala tama suruga napani ang kaci tate natuni ang kaci di ibadah iya naro ampai malada na surang atau pandrite maka da pigaw laloy ega salawat ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasiwiang tanya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroi letu dua iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala tapi iya salawat dua angkat ko nabita angkat ko po Allah Ta'ala jadi ia tu salawae, ia tu ampai istimewa nasabah ia ro salawae angka catatan pahala solawat o kuna bitamonro. Angka tori sisena po Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na tu nang kaya sa syafaat. Jadi ia ko okay po Allah Ta'ala din naganda makin nabite angka kuya po. Yan na ito nakada nabito ko hadis sa buhari maka nareko ang kataw masalawa lo Korea dua malaika iutus ci di malaya rosalawa ang kaci di ko kiburu ko palatuka nga nasaba ang kami matolay storo ko nabita jadi ako masalawa ki akaci yan na ito ampay po nga Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita nasaba dobulo miti pahalana yan na ito nakada to pandrita iya ko degaga mo pala liang salawa bawana apa iya na tu salawa dua non rileto pada ko to makada cica mi matabu na dobolo iya tu salawa jadi makir iya na tu ampai tapi guys salawa tanapa ni pasti tu letu apa talu tu aga-aga pak insyaallah tepalansut tu istighfar na sabab pong Allah Ta'ala langsung itu yang kedua salawat langsung itu sebab nabita yang ketiga pasidakah ina tu ampai komiki asa tau kanja pak abas sabawan ya sengit tahu kanja namun dia tak sampaja aku mabas tak pemakan dia tahu kanja iya tahu tu iba amalan iya nang tahu pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bagai-bagai 5 pening itu 5 sidak kata pemakan tahu kanja payanu padahal 30 itu logimpe itu maka dia tu cale empai tu liter pilih tu magala mak bere komelo ipa matodok teh apa de meto ina tak de mati ya tu maka da yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapat tau kanja ko je na namo 10 ko tawlaw pero natap pamadece kwakalo bas sa payano padahal napay dua nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tapanan lupay itu jadi makotiha ina na to lampay taw mabas sa pa makanjala da taw mabas sa puji bitaw seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo taw seke cacatoy nasa seke payano padahal namole na tapi itu kok kibat tasawuf pak degaga seke saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magiro ko tasawuf ina degaga bab pikir jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke de masa bak memang tidak ada bab yang ada di tasawuf itu bab tamak jadi kong katau makada seke payano tanya yan maseke ko magala milaw Pak dia tu nama sikit, aku dia mengalak mapeling.
Aja negara tilau ya gagana tanah dia maseke. Entah, jadi dia itu gak bab seke pak, bab mangoami. itu gitu. Jadi ya kong kata, oh ini tuh nama kayak kata, nasa kesehati melo ya catanya tuh, melo ya cai kok malah sati. Disibalikan na itu taparesannya itu nampak ada ibda binafsi katong kasya tu nasa lo ko warungi nasa si pulumana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasya tu nasa melo yacha ternyata we melo yacha ngin ko malas hati pak melo batok ko manre na de nioli ko itu akhir ke tu nasa yanu lo makan nasa na postisya tu nasa macan ne ko yolo na baitulay nasa matawa pak melo share yacha ternyata we melo yacha ngin ko masud sa papena di mo pak degaduimu itu jadi tanya aja tahu iko malasa ini maka nama kaseke ya anu tanya anu maseke ko magala mapeleng aja negara bilau tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu pak aja na tahu tulisalakan na ini malasa akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.